anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Chai ya moto show. Oh yes, the Kikuyu mistress aka Shangazi Zu ndani ya chai ya moto show. Mure wito wa Just Kenya official ni gwera tukagara mothe mwega. Ano muthenya wa umothe ndenda twaririe uhoro umwe mwega ta wega fiu nigukorwo guka wa Nairobi Muthee Kiengei aka Pastor Ben akite mukawa kirorerwa mwena wa Nyandarua uri tagwo the Essence Nyandarua nagacoka akerethera wega ta wega kuhitukira Facebook account yake akauga mukawa ucio uri koragwo ta mucii wa andu aria mena events, yani nitakukorwo family gatherings maundu ta macio na maundu maingi ko mwina kahoro mugenda guthi kwariria keherire ni handu ta hau gacoka kauga atiriri ni handu ha ku relax na gacoka ndatigeirio hau ni tondu ni Pastor Ben agwete ati sorry ati ni sorry muno kuri andu aria mendete bia ona whisky nigukorwo mucicio kana mukawa cio wake ndugukorwo ukiaccommodate njohi ni tondu ni mukawa wake mucii na no ukorwo ukiaccommodate family ta 10 ogwo mukawa ucio we mwena witagwo the Essence na ukirie kuhingurwo mirango ihinda o riothe riu ugemu wa mukawa ucio withiite mwogo-ini wa mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Wow ni mwega muno ndikiwika Just Kenya official TV kana twikinya mwena ucio ntondu ni mukawa muthaka muno we mwena wa Aberdare ya Nyandarua county yothe ni gukoro kihinguro ica ikuhe ni gukoro Pastor Ben onake kuhituka Facebook account yake ni gwita kauga atiriri ati mwena ucio the Aberdare National Park ni mukoro makigegeni kuma the Essence na soon itari nyihirie riraya na gukoro ati ngari ni cigukoro cigistea kuma hare flyover ini Naivasha ona kana kuma Olkarau ni makinanagia makajita the Kikuyu mistress kana Shangazi Zu ndani ya chai ya moto show thini wa Kikuyu News.